मैम खुरमजरी अदुम इम्पैक्ट न्यूज़ ने इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुहनदा वहंगम लालपालना मैम तराम नोसरी ngasi मनुहनदा खनगदो टॉपिक असि मरोइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखिबा मणिपुर लेरिबा खोगी villages sing habitare khogi khun sing si government ki ayaba yaudana linkhatkiba government ki recognize leitaba government masak khangdaba aduga government register tawdaba khun sing asi government ki paikhatliba khoi khudong chaba sing benefit sing amta phangandana thok lokhalagani haina phongdokhi wahum sida yamna maru oina lokho charaga naina lokho sabani chief minister phongdokhi wahum sida ngara ma city convention center da pangthokhiba khoi forest ki wildlife week celebration da phongdokhi wahum sida chief minister phongdokhi ja khoina maru oyena lokho pya wahum si मरोइना मणिपुर दा हौखिबा मरोइना हौखिबा ममांगी गवर्नमेंट हाइबा तारे मतमदु लेरम ऑफिसर्स सिंग हौजे हौजे आयामन रिटायरमेंट तौरे हाइबा हम सुपल्ली हाइरिबा मतमदु दा फॉरेस्ट अमसुंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट दा लेरम ऑफिसर्स सिंग फॉरेस्ट ऑफिसर्स सिंग रेवेन्यू की ऑफिसर्स सिंग हाइरिबा ऑफिसर्स सिंग असिना सिंसियर ओइना थबक तब वाटपदगी खोइगी लोगी वांगमदा हाइबा तारे गवर्नमेंट के आयाबा याउदना खोइगी ऑफिसर्स सिंग असिगी महाकी पावर की वांगमदा कोई विलेज सिंग असी कोई विलेज की रिकॉग्निशन पिथोअम्बा असुम क्या असिना मरम ओरगा अनो अनौबा खुन मयाम सुंग थोरपसिगी मरु ओइबा वहम सिंग चिफ मिनिस्टर पल्ली अदुगो लोइन लोइना खोगी लोगी वांगमदा इलीगल इमिग्रेंट हाइबा तारे इलीगल इमिग्रेंट ओइना खोगी इंडिया की वांगमदगी मणिपुर वांगमदगी संगलिबा मरु युमलोनबा म्यांमार दगी संगलकपा मिओइ सिंग असिना खोगी मणिपुर सिदा खुंदा लेदा संदुना खोगी मणिपुर की सिटीजनशिप फंगलकपा खोगी अदुगो लोइन लोइना मखोगी हाइरिबा संगसल इमियोसिंग असिना मणिपुर दा लेरिबा रिजर्व अमसुंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सिंग असिदा लम खोपसिनदुना मै मकै साजलकपा अदुगा खुल लिंगकपा असुम क्या असिना मरम ओरगा मणिपुर की डेमोग्राफिक ता यमने इनबैलेंस हाइबा तारे खोगी साउन अकाबे पिरकपा लोइना मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर की शांति रक्षा की फिल्म दसु अकाबे पिरकपा असुम क्या असि थिंगनोगी पांदमदा हाइरिबा खोंथांग असि लोखलपनि हाना सिमिसे एनबेन फोंदोखी लोइना ngarang सिगी ममांगदगी हाइबा तारे असेंबली की मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की खोगी हाउस की कमिटी मसु सेमदुना खोगी नौना खोगी खुंदा लेतारकपा विलेज सिंग असिगी मसक खंगदोननबा विलेज की डॉक्यूमेंटेशन विलेज रिकॉग्निशन की मतंग तौननबा 1964 की हाइबा तारे मतुंगदा लाकपा विलेज सिंग असी खुन सिंग असी खंगदोननबगे दुंग प्रोसेस संसु गवर्नमेंट की माइकेदगी पैकेट पलाइबनी हाइरिबा प्रोसेस असिमा कोई कुकी की साइट की दी कोई कुकी की सीएसओ सिंग माइकेदगी वाफम असी गवर्नमेंट तौरी वाफम सि मोनि जानिंगदा फोंदोकपा सुलेरिबनी अदुना पाइखली वाफम सि चीफ मिनिस्टर फोंदोली वाफम सि गोने दी ओवरऑल लेबा की ओना दी याइफगदा मानबा स्टेटमेंट अमदी ओइबा करिगिनोरगा मणिपुर वांगमदगी लाक्लिबा मियोसिंग असिना मणिपुर की रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सिंग सिदा खुंदा लेदा सलगा मणिपुर की मी ओइसलकपा अदुगा मणिपुर की डेमोग्राफी द साउन अकाय पिरकपा लोइना मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर दा खोगी यामना फत्तबा अदुगम साफु मल ओरकपा याबा असुम क्या अम लेबदगी हाइबि सिप सिंग लोखरपनी हाइ वहम थांगपनी अदुना ओरि वहम सिदा तसेंना चीफ मिनिस्टर को वहम सि ओवरऑल मणिपुर द लेरिबा सिंग सु तमद लेरिबा मिबुं खुदिमना विलेजर्स खुदिमना खोगी एक्सेप्टेबल ओइबा अदुगम वेलकम ओइबा वहम ओइब्रा हाइ वहम सुलाकपा अदुगा तौब तारगदी वहम सि करम मोंगदा करम सिस्टम दा करम प्रोसेस संगलगदी माइ पाक पंगमगनी अदुगा माइ पाक पंगमलगना स्टेट के ओना करम मोंगदा काना फंगदोरी हाइबो मतंग सितंग सिगी टॉपिक असि लौगत चवनी टॉपिक असि मिंगसि नो बेनिफिट्स फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड विलेज हाइ वहम टॉपिक असि लौगत चवनी टॉपिक असि खनै नमि दंगदा इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो दंगसि लेंसन दन लेबिसि एगे येदक थंगदा लेबिसि ओजा ओनबकेश्वर रिटायर्ड आईएएस हानगी मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी ओबिरमनी ओजा नबकेश्वर अहमद मत्क तरामसरी ओजा नबकेश्वर हेक थंगना लेबिसि ओजा माइबोन फाउंगै जेलरों यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की प्रेजेंटनी ओजा माइबोन बुसु तरामसरी ओजा माइबोनी मथंगदा इरोय लोबद लेबिसि ओजा रिंकू खुमुक्सम इम्फाल टाइम्स के एडिटरनी ओजा रिंकू बुसु तरामसरी याना ब क्वेश्चन सी ओजा माइबोन लाक्से ओजा माइबोन जी खुइगे मरोइना ऑनरेबल सिम सेगिना हाइकिबदो ममांगदा खुइगे ट्राइबल के टीजी एंड हिल्स के ले ऑर्डर म थोकिबा असे लेरिबा मणिपुरदा लेरिबा सिंगदा हाइताय मरोइना सिंगदा खुंदारेबा अदु रिकॉर्ड से मसी मतम की मतुंग इन्ना कोई चीफ कमिश्नर की थ्रू की कौखप याबा यिंग याबा सुम चेक तौब याबा हाइताय पर को निकुमना सिंगबगिसु एक्टसु यावरिबनिना मधु थोरप असे ऐदी चुम्ब्राने खल्ले मतम के हुजिकी मणिपुर दि अतोपद स्टेट तौद्रसु मणिपुर दि तंगाई फदब्रन खल्ले मसी 1964 दगी लाखिबा
matungda leiba mamangda leiba nataba matungda mamangda leiba matungda semlakhiba punamak haitare asida akhoi punamakna support tofam thoe khalim awigi tribal myam je support tofam thoe masi kaigino bo haiba pulum masi punamakki hoji haiba honorable simsana haiba nataga tidi hills tagi order thokpa asigi sidi kaigino bo myam manipur apunbagi yengba matamda hoji tangai phadaba yam check to ho musangba aduga illegal sing chang i hena yamna hojik tawgiba tanja sida adudi illegal sing la ko sing si changkhiba myam khoi gi khangi adu kai legi abdu adu identify to musangye baka adu masi tangai federal government of manipur na pakhalak pa university mister ki ngang jo haidi adu masi myam si haidi oppose to riba alediba asili ko se koi pbr na margoi na hojik koi tribal marakta koi Kijo community ki public na lawje some leaders moigi leader ni lawje liba punma aduna mokhoi duna oppose to japani public as Manipur gi citizenship oina lediba khungi parja gi miam di masi pamnongni khali ado leader khana hojiki lediba issue siga related oi di habagi du khakta moina lawjabo oingni khali ado make 100 tribal myam se sidi support to thoe khale maramdi asi hujiki issue si lakpa matam sida ekhoina khangi anauba ta da ba ja khoi punamak asi khoi hane manipur re ba khun tunga ba jati orsu tribal sing tarmo hane dai indigenous oraga phamlakpa lejakpa khunwen tariba adi mathakta inau khara 2803 gumba sisu amuga recognized p grabne government adu p do kam sahi digi p ge du si yengthopa masange ba adu yengthopa masangi adu hoji 1964 mamang no pirambra matung du pirambra madusu athu matamda 2803 do masi khoi yengthopa masangi adu mathangda asi khakta natana hoji chu muga 966 su no muga recognition pbo in government da muga apply to bi yauri sik to yauri ni khun khra adedi mokhoi myam si 966 kai da no moy government assembly record honi ma gi district ki deputy commissioner ki through ki moy apply to money khale ba adedi madu Hari deputy commissioner sindigi lauraga 966 asi kambagi district no kamba community no habdo athum the government of phongro pom sangheba ajiki 966 villages no sector base hari ajiki 966 villages si report ng matung ina deuja khoigi kokomi musung khoi united naga council unc ge joint press statement am leki even chief minister of the memory no pichon ki hari report ng matung ina di hari villages sing asi maro ina chandel Tengnopal, Kangpopi, Chuchampur, Parjol, Hariba, district Mangazida, Oina, Aduna district wise way naka. Aduna district wise ki kunming pau yaw na apply to but si kunni ano apply to ni si community ni habido public to focus to mo change hojite matam ge batungina ajiki situation Manipur situation batungina aduga 2803 adusu kam sahi digi moi recognition pikibno habido so makak koi public to phone ga ado kamba 2803 su kam community he ne yamge ekhoina foreigner changle habido hojiki hariba 2803 adu de yawrabra or anoba sectoriba 966 yawbra adu madu identify ma change ba government athu buda madu district wise ke record okhalaga simyam do phungdo pom change ba aduga ani subadana sma thamdarage hojiki hariba honorable citizen ngarang haikibido ngang haikiba asigumba record tapana leitaba aduga moigi hojik recognition phangdaba aduga phangdaba su pidubi yai adubu phangniba misingchu honorable government na honorable simsagi makhada moina base year su phukhrabani ko adudi haji bor recognition toriba miyam su Mam Sadredi, Masi Kapieva, Kapua, Duaki, Moina, Hariba, a quidi, Piccolo, Colo, Posto Targeti, the Conishan Hana Kapio, Kaptakadabini, Kaptataria, Hana Kaptarakanda, Moina, already, a quid.
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯅꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯗ꯭ꯔ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯀꯣꯅꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯀꯛꯇꯕꯤꯗ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ 966 ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯣꯅꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ DRDA ꯃꯈꯥ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯕ ꯆꯨꯝꯃꯅꯦꯕ ꯈꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯧꯈꯤꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ट्राइबल हिल्स खुन कना लई कना अनौब लाई अकनबना अरीबनो मदुना मसिना इलीगल ओइबनी रिकॉग्नाइज तौई तौदी हजु हिल कमिटी सु गवर्नमेंट की पार्ट अमनी अदुदि मोय सपोर्ट तो हुम संगेबा असी गवर्नमेंट ना अथुब मतमदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मखादा हिल कमिटी सिगा फमिनरगा हारिबा लोन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाइदोखिबा पुनम असी हिल कमिटी दा दक्का खर ओय मरी मरी खर लेबनिना मसी हिल्स दा लेबा तमेंगलोंग दा उखरुन दा चंदेल दा तिंगनोपान दा फैजोन दा कमजोंग दा लेदिबा सेनापति दा लेदिबा पुनम कंपोपी लेदिबा पुनम असिगे विलेज वाइज की हिल कमिटी ना खंगफम थोय yes adu khangpham thoi machine recognize to bani machine recognize to bani na hiroria committee su tie up to won sangi do fully support 100 support to basi chungani khali tribal praja punamak adu maru na hiroria committee gi chairman makha leriba aduga hiroria committee makha leriba ek ki makha constitution piriba hiroria committee ni aduna ek chatna dawa village punama adudi ekhoi maduda government action lobode kanana ju moida post pum thokte tawfam thokpo government backup adu chungani koige article 371 of the 371C ko of the constitution gi makha da hilere committee semba khopse lai ibne hariba ada hilere committee se yamna mangon asobo role ma lei mage tawudi koi assembly gi committee ma ojaraga su masigi any development natraga any thaba ama hill area da tabu taragadi madu hill area committee tanaba makhoi gi comment loba makhoi gi wafam ji yaruga taw hena yam kanna yauri hariba 1972 gi order role so hojiki hariba kanu su adana khoi gi manipur gi chief minister na hill gi matang da kari huma any decision development gi hoiba se mai piroi sing piroi maneraga gi kanu se recognize oidragadi koi piroi na haibase mana independent oina haibase haidringi mamangda hilira committee amu ana hana tanaba amasumi koi marupna haise ai sum yaninge na dumai tawna haijage mudu tawfam thoi mudu tawdragadi koi constitution gi leave provision duga chanade aduga second point da hojiki honorable chief minister na hairiba village recognized tawda officer singna maning tambagi adoma thabak tawi kholian haibo wafam tawri ko masi aigi experience da ai niksing bada 2010 11 12 ko swaidani anoba khun chamaga humphumukse concern minister yaudana the approved tawriba nupa do maming dei palaroi adubu maitai officer neba ada approve to gudriba khunsina chingi madu kuki girat naga gira habdai khai madu ningsingba thoktre madu gi wafam do khoi kya nei na de adu hairibo officer duna koi maitai oriba commissioner duna mana even without obtaining approval of the concerned minister gi matam da tribal affairs ki tribal affairs ki charge pubani माने एप्रूव तौरबदगी गवर्नमेंट ना डिसिप्लिनरी एक्शन लौदना मासे सस्पेंड तौबा मदुगी इंक्वायरी के ऑफिसर से आई ओइकी हरिबा अदना मा अखोइना इंक्वायरी तौर मतुंगदा मागी तौरिबा मरान से कॉम्पिटेंट ओइदना माना याथोमबसिगी मतंगदा अखोइ मरान पिनबा दमाइ दौना अखोइ रिकमेंड तौगी मागी मरान सिंदु एस्टैब्लिश तौगी हरिबको अदुदा अखोइना हुजिकी सिमिसना हाइबसिदा हेक्ता करी हन इम्प्लाइ तौबा single lamda gari haini maitai gi officer sing kuki gi officer sing naga gi officer sing maduna tawbugi mawong ama hairap
pen mesti khatak ting nuaite hoji ke ain haiba case da single lam ojo kum su approve tar me bidi maitai officer ne ba la ali bidi maitai officer ne ba ada chief minister na hairi sida cookie officer singna cookie gi lam recognize to ba naga officer singna maning toraga naga gi village recognize to boy mong da haiba se ekhoi ge officer sing da masai gi khaibung to ba officer sing bu thajada bagi mong da smai to na narrative ama puthorok se aidi puthohaningde kaina haibada I think all IAS officer khangde MCS khangde constitution piriba agi wasak lauraga thabak tawribnina makhoi gi allegiance magi state ani magi country dani my community da leiba natte haiba point sima ai harap thamjarangbe second point da honorable chief minister gi my knowledge da lerambe yai manam hoji si khabar re yaw si ASDC da recognize tarami ASDO na tarami nadra kana tarami madudi aduma case leraga di thigalaga magi mathakta service rule gi matungina disciplinary action launa ba departmental inquiry toraga even if retire tor bhaubada ekoi magi pension kakna ba natraga magi mathakta jail pi na ba ekoi criminal case natraga koi gi service ki wada koi departmental inquiry hai ko ani thongna koi low ya ba departmental inquiry to bu yai criminal case in initiate to bu yai kana gumba meitai officer rom bi yai cookie o bi yai anybody o bi yai madu masu ekoi tawham thu yena khali aduga hojik laiba unrecognized village mayam lakpa some 966 and mayam panari ko masi sumamgani ada sumamga to was 966 se lakhibagi maram je loina illegal migration na oibani hana haibadu di sumoy kaina da village masing hengalako se especially cookie singi customary right di village masing hengar pasi mogi chanabi ni hariba mase understand tau ne laibak sigi administrator oiba IS officer ni khangdi MCS ni khangdi even chief minister phawa customary law haidana ngasai gi cookie singi naga singi lejari mase ekoi respect tau buta bani e khodom na habda hoji ki singi lamda kari hani nupi am lawre dagu hundo me habse ekoi na bado IPC ki section makha da try to bi ai adu customary law da di ok ka manga sa kana wangba adu konga adum haiba kari haini khana ba yena ba do losin ba su bi ai mase adum recognize to ba sanabi oina ekhoina India gi law na su customary law se respect to bo oina leibani aduna aina haini ngai point di customary law gi matungina hojiki cookie singi di makoi se mayam su kari haini kan nomadic ni su hai ko adu makoi gi tradition da cookie gi village ga naga gi village ga khena bana cookie gi ning thau sing di he is all in all never man all powerful ne mana tawning ba to godori ni ngasai atopa mi ma mai khundura khunda ge ya su cookie ning thau du aya ba lau do ni mangon da paisa pi du ni natraga mai chanobi fo kon wani khangde ama khangde ma to godori ni adu masi customary law sigi makhada cookie gi village se yamna masing se hingle heri ba kodong na 1985 ta ai Surachanpur da probation le da zagi moirang gi maning adai da cookie khulam yengen chale yeng mo chap do le mi se only makhoi yumo hong tarami yumo hong taramaga kari haini makhoi low udra khodna lei ada smai dong cookie singi marakta khun masing henget pagi atopa maram amana makhoi gi suppose eldest son duna ning thawoi re second natraga third son do makhoi gi di ning thawoi bi chance leitramina atopa lam amada magi area ni khanbani khangre adu da chalaga anoba khul establish to bose adum chatne bi amane hariba aduna masina khul masing hengalang da bagi maram amani one cause ko second cause na kamai tawge da hojiki manarega hariba sigi makha sida kagi hill village authority ek enamale hebo ko ko kano valley dana panchayat village authority ek sida the chief of the village is the chairman of the village authority maduna pasagi manirga gi paisa natraga any development gi lakwa paisa je village authority the loina magi kano account sangi hariba aduna government gi schemes in development gi lakwa sigi kari hai lambi mo ibni na
khul masing hengatna bagi maram amni second ko third maram dana kamai tawge da khigi kuki ga naga ga hujiki 1993 ge 1997 sebra class tawgi matam sida masagi kuki mayam su naga gi marata lairambado la aga anobu khunda gi ba naga gi su chatlaga anobu khunda ba adum yamna kari hanjilakki da su khra yawe heriba aduna anoba khul lakpagi maram amasu lai adum mari su bada kwai chawk maram di hojiki illegal immigrant lai ase illegal immigrant lai bisimadi adum chuma bo wafamni makoi lakpasida anoba khudamoi da habda moriya da hojik lai riba kuki masingji sahi kuntrani phogi mata mamang da lairambadu ga hojik lai siri 10 times 20 times hoigre riba even howland phai ga na leiba khunse kari haini koi development to ge yam jengami masi ai hang leiramani probably madu moyon sing leirami ga jo hai moyon ga si komla thabi de leise masi moi pangta ta sin khunsi ano basi yam linkhle hariba ko hojiki kuki singi chane biona jona maram mari sina kun masing hangalak pani ada hojik ai koina khulji recognize oidana koi government ge water supply pi roi power supply pi roi anadraga maneraga gi paisa pi roi ga habse ahinda budi yung sumambay ay adubo hojik thoiba irangi matam sida masai unkhatnari ba tension leiriba matam sida asiguma major khar lorokpa kholokpa hebase major khar lorokpa sina ngasai gi khoigi asiguma major khar lorokpa sina hojiki community ani gi Manipur the government si kuki sin ubada maitai gi government no uyebo dia makoi sa hanan haigre any kari any action chumbor go su aini yabo su torkum matam sida anti cookie measure and urakani aduna aikhoige leidiba problems solve tawbada mating pangbudi lairadana hen aggravate tawdana akoi solution se porakpada hen wani ana thamge ani thongna sudum yengbe si minister gi wafam si akoi ngasai gi people's ki sentiment indigenous communities ki sentiment da akoi da hujik thoiba irang se maru oina mapandagi changakpa illegal immigrants singna khangawdana mafam sing protected forest na chingba reserve forest na chingba singda bokta manung da bok tasal kanda leirakanda magi ngamjabi thakta makhoisi moigi oiba citizenship ki oiba che chan sing pairaga election khiba adudagi ngasai khoigi tamoina haibi khiba maduna maram oraga makhoida khoigi village masing hengalena by means of kruk moigi village to restart toromugumba mamangda inquiry su tobiki na haiba village masing yamna hengalambagi kamain torino ka haiba adumba mayam du dagi hengalakpa adugi potu mapangi illegal immigrants sing du oibanina makhoi sida akhoigi state ki citizen sing na phangiba magi phambam thongpa hak sing je masi pibam thokte kaina mana lautorok pase masi amarom da yam apa pot ne ubu su dum yai amarom dana masibu political khoigi hujikti mathangi election gi politics se khoigi game plan hawrabanina adugi oiba warolam khakta line khakta strategy ama yatli brai se adu so dum khandaba ngamde hai tar say for example thaba ama kana tawge haragadi hanadagi khangal leire ayam khudimakta platform khudimakta chief minister rangang bada village masing hengalakpa forest ki mayam kokthorokpa kidauba koi loina dum masi hanjan targa su leire hujikti almost every people across the world bhokta ko koi sibu interest leiba koi gi issue si interest leiba mipum khudimakna manipur gi issue si main oina sini haiba potta wakhalona madal lei aduga hujiki concept of koi gi village de keno si masing hengalakpa family da ngang yam pogadi koi gi hoi macha ning tho han ning thor so atom du sung thoi na ba ama chakhiba khotkiba kaina haibagi customary law sometimes customary laws hai indian laws gi mathakta akhoi gi general laws gi mathaka chatpa ya deba angang ama kano tawkhibagi senapati da thaina kano molest over rape over hat khibra ma tawbagi case customary law na losilambagi high court na chalaga high court ki mathaka tharaga madura chenaba singdugi mathaka koi dandi pian ge ba haibadi customary law is not above indian koi constitution da leiriba akhoi gi laws general law sidagi above ta leite sometimes adubu yanana ba kharada adum thambadi yai adu how can sahi tarada mi amana masakun kamai poktu na isi wang amane ba haidi village amal leiramasi mathang haigalak matamda madu aduna takpati aina haijabagi athadi hariba hengalaiba si in the name of magi
लेरमीबा हानगी इंडिजिनस ओइना ओइ इंडिजिनस ओइगेरा सही चामा चनी सिदगी लेरकपा अमगी मचा मचु ओरचु मोइना मी मयाम पुसिलगा पया अम लोक्सलेबा अदुगी पोट अम लेरे फैक्टर अमना खुन हेंग मसिंग यामना लेबा लेतबा पांजलगा तौसिदा मफम मफम दुगी एसजीओ नत्रगना डिप्यूटी कमिश्नर नत्रगा सम ऑफिशियल कंसर्न ऑफिशियल सिंगसिगी मोइदी पैसा तानबमने सेंगा सा हाइबिरिदना से मैतै ऑफिसर अमना विलेज चामगा अखोइगी करी चामगा हुंफु रिकॉग्नाइज लौथोमबगी वाफम लेदना अदुगी चामगा हुंफु सिगी मरुंग से फॉर एग्जांपल अदुगी वाफम नतबा अतैदसु हाइसेबा विलेज हेंगलनबा सिगी मसिंग हेंगलंगबसिना कना कनाना मसिगी कानबा गवर्नमेंट विलेज खुदिगी बेनिफिट पिएबा पीरी सिंसे मी लेतबा विलेज दुगी सोई साजलगा ऑफिसर ने पैसा लोई लौथोमबे याबा मी एबगा मानरगा हाइदी करप्शन की ओइबा पोट से कंट्रोल तौदबदगी ग्रोथ ऑफ विलेज से भारी द सुंगै लेता फम दसु भारी दम लेरंबा दम यावरिनेबा अदैदा हुजिक हाइनिंग ऐसे अखोइगी अनरिकॉग्नाइज ऑफ विलेज सिगुंबा सिंसिदा हाना बेनिफिट याम पीरगा लेरंबा हाइबा वाहंग अमजो हंगे सिमिसगे फम सिदा मरमदी हाना पी लेरमे खंगदना हाइरइबनिना पीररोय हाइसी पीर माले चिंगनबदगी पीरो हेरेनेबा अदु पीरे हाय खलंगगदि अदुगी खलंगब मयाम दुगी मथक्ता माना इंक्वायरी अमा तवम थोई अदुगा मसी मसक्ता कोमसु चंगिएबको अदुगा स्वाइदा अमा आइना याम कन्ना केनो तौनिंगबसी इंडिया गवर्नमेंट की साइड तगिसु यूनियन केनोदा यूनियन डिस्ट्रिक्ट लेरिबा की पोटसिदा इंडिया गवर्नमेंट की साइड तगी अखोइ सिदा लेरिसी अखोइगी पोटसिगी मेन इशू सिदा अखोइना हानादगी तालंबा से एनआरसीसी अखोइगी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन चनौ काइना हायलिबा इंडिया पुंबदा चनगनी काइना वासमगा मणिपुर गुंबा यामना चनबा दरकार चनदबा सुnya यादबा मफम अमखक्ता हुजिबोक चनहंदना मदुगी थबक खोक पाइखतना लेबा अदुना हायना मोइना हाइग्रिदु फागीरा अखोइबु भोट की दमक्ता अखोइगी पॉलिटिकल जिमिक ला हाइबगी पोट अमा लैयबको अदुगा ऐसी इसामक्सी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से याम ओपोज हो मी मखनी सुंगा यानिंगदबा मसिगी कंडीशन मसिगी पोटसिदा करिगिनोबदा मसि बायस ओइबा एक अमनेना खल्लकांदा अदुगा एक ऑन ग्रो मतमदा फॉरगेट अबाउट आइना यानिंगदबगी पोट तोसी आई मेजॉरिटी ता माइनॉरिटी ता होरेना याद्रे हेना सुखलसी अदुदी हुजिकी अखोइगी मोइना असोमदगी हुजिक अखोइदा चंगा अबनिना अखोइदा सिटीजन ओइरे खोलेना हारिबा सिंगसी मोइद चंगाइबा मोइद चंगाइसे क्रिश्चियन नेबा कुकी चंगाइ सिंगसे कुकी लाइबा सिंगसे आयामना लोइनम क्रिश्चियन कनेबा सिदा लाइसे म्यांमार दगी क्रिश्चियन सीएए दा रिकॉग्नाइज इंडियन सिटीजनशिप ओइना रिकॉग्नाइज तबो याबरा यादबरा सिगी इम्प्लिकेशन बौता स्वाइदा अखोइना चनहनबा यादबगी फिबम अमन लाएबा अदुना इंडिया गवर्नमेंट सु पुक्चेल सेंगबो मोंग अमदा थबक तौदबा अदु सोमदना चीफ मिनिस्टरना पीरोई काइना हाइरकपगी पोटसे मसी आइना याम कना केनो अखोइना मसी मियाम सिद ngahaktangi pamthanaba ngahaktangi yanaba adom nakalomdo honaribra haibagi wakhalonamda lakchari we maramdi se aina paijari bise kenone 23/8/2023 da ko akoi lan toro matung national commission bo cell track na tharakpa akoi kenoda chief secretary da tharakpa chiani si sigi chi se de palise reserve forest leiriba the protected forest leiriba ade kuki gi koina henjanna taina hairiba अखोगी सी हाना लेरमद विलेज लेबनी कायना अखोइना आर्गुमेंट मयाम अम पुथोइसे मसिगी काउंटर केनोने बसे ट्राइबल राइट सिंगनरे अदगी मोइना लोइनमक सिदा रिजर्व त लेबा अखोइ ट्राइबल दुसु केनोनी नोइसी जस्टिफाई तौगदबनी मोइगी राइट मांगलोइदबनी मखोइगी अखोइगी से मखोइगी हिल टैक्स पिरिबा अदगी पंचायत की केनोदना जुरिडिक्शन लेहलगा तौरिबा मयाम सिगी सिदा तौरिसे अखोइदा यानिंगदब पॉइंट मयाम अम पिरगा स्टेट सेक्रेटरी थारेबा आइना ngasi chief secretary gi through the government da hangning ise sigi commission na thara iba pot sigi complete reply do pibigrabra pidragadi moina talise moina hairiba government gi mayok ta hairi wai singje lunchu men lowdoine adudi masigi national commission for scheduled tribe na thara iba chi sigi direct reply hujibo pigraba pidibra ise press su thokbiratri akhoi hujik su khangdri kayam preparation tawmuno su khangdri adu tawdana hekta प्लेटफॉर्म अमदा लेपगा आई सी तौरनी ना लाउबदुदी दैट इज जस्ट अखोइगी मयाम से कैसु याम सिंग बनते अदे भोट की मतमदा भोट कानबा वाखर ngangaga लोइरे हाइबा फिबमदा चथबा दुम थबक अमा ओइना आइदि अनमाइना लौजैयेना थमजगे